phakathi kwenkundla thatha okhiba wenze njani ephakamisa eyinaya phakathi ebokisini uma phakathi nayo mpahla ileyo ndoda futhi ebuya ngemzuzu yokugcina Ashley Ekhumilo and Stellies of Nix. Stellies of Nix. Ebese shilo ucoach ukuthi ke la sihamba namaphuzu amathathu kodwa ke uyala uAshley Ekhumilo uthi angaqedi madoda safuna ukuphinda isikhathi siyahamba abasuse ibhola yena ke uAshley Uyafuna la nange buya ke isikhathi sesiphelile uAshley Ekhumilo awuphekethekeshela ngakweshulekani ukuphakama ke kwalo leli yabhola onside enyinaya Ashley Ekhumilo wasebeka phakathi enethini Unfortunate. Ekhumilo ngaleyo ndlela ke iStelisa sibuya ke from 1-0 siya lapha ke ku-1-1 sizobamba ke iphuzu ke elilodwa ingathi ke asiqedile ke njalo njengoba ke funa ke bephuthunywe yena ke uAshley Ekhumilo